si benta ban pentulun ya kakam ling baga jeng aji kaya gikena hakaliang kapuli puti ubara nik don ling do tongkar MLA kamakuror constituency komukong san menta kasi kashpotrik ujilio arhajar san ulayo ban pli pai pai ka ying school pathama jong kanong ba rang blang government lower primary school hashnong nong ba rang blang southwest Khasil district laban kedua baya kani ka ying school pathama jong kanong ba rang blang government lower primary school latay hakajing mang pisa ka basaw saw laktam hapo ka school infrastructure upgradation project lingba ka phase 2 balasin yang pisa na ka Sarkar Meghalaya. Hakani kasi nakalyang jong ubabu as lingkoy ubade unay kayo lapan singaw haka jingkran jong u bakum ka school kran kami kamaran jong ka school kijakali chabar kayeng shajabat kumju ru kijingge ne fencing Kibledon lang kilong uba DG Nongsin, District School Education Officer, but in charge Subdivisional School Education Officer, Southwest Khasil District, kinohikay hikina school, lambat kipadba jong kasinong nong ba rangblang. Kadak jo kajiplino ya kenega school building hang ne ha school government LP school hang ne nong ba rangblang ngiyo ban kap ni ba. Ya kaneka school mo kumbang lakren do meneba kaneka school kam thau e ke jing itnat jong ka building mo US ngau ya ka tin ka boong ba lada kadon ta ka ro ko bakla mu moina ro ka mot long ba to ke jing itnat jong ka ro ka juko dam tom don bape reha ba moina don sipo kaneka sim ka itnat ka don sipo kibru ki pek lang ya ka sim rengkat ka ro ka itnat bat ki snap ya jing sawa jong ka sim nampo ko to ru karwai kumno kapadia kumno bat kibru gipek te gajuro ko nega building kalong ha kata gadur mo balada ka internet tangka building mereka kajing trace tom ju kino hikai lane kajing mi ju kikna na ka nega school kamlong ka babha kamlong ka punhun kadaru kam don jumbo ini hab benar kam bane trelang berpat nilai yo ka building ka babha kino hikai don kam ban penlek kampun ke jumbo ju berkat ban pun bhai ya kani ka school ningkong dalam piplat pun bhai kani ka school piplat pun bhai ka snong ka thau dalam bhai snong ka thau kala pois ka district dalam pois ka district la pois ka state bat khadu ka khadwai ka pois ka ri Pai ba kibadon na kani snong to gudungot ka kibadon badia saki kani ka ski jo kajikmen jong kani ka snong hune ha nong ba rangblang bat kunjuro domba mothung bat kini pramarjan jo kani ka dong thanji bagi nilai kemana kena ski ban plino ekade school building ya kabak Sarkar kalayo ban ai pisa ban yo ban sna ha ka jingnut ka basau ko saulat ban yo ban sna ekade building isu tunat beri ba kala kam iwan dur ha kale ka jing sna armala wallahi bisa ka original plan kalau bersimala to hende kale ni armala kala internet isu tho ekade kedut jaka ke jibo ban jaka kala penong ka ban yo kelai ka design ban yo sna armala jaka simala kalau long man kajing ham itnat di satu juga yang ni nak tahu juga kajing duduk jaka bomben jaka lahap berprano ya kini ki ketu kene kita kibadon bat filti kita kinomno kajing buat kajing function di sekolah nah sekolah man ong ba kibun ki ne kidau ke bangi pet ya kajing bomben hak di sekolah akabat kilalong ki parameters kat ban pendiar ya ka meklaya nak leng juga education akan di custody jo kasukar India bat penhiar ka mekria syaka kadon ke bah traido na kadau jo kiti bombiang jo kini ke hakajing bomdon jo kini ki functional toilet ki bala betrikam hakajing bomdon ki badan lakai hakajing bomdon ki fencing ke bombiang di kita ki la penlong kat hadu makan hiar akan di ke rating jo kasukar India ya kajing don jo school ya kajing long school mekria kajing ele kasukar mata kalau penbah bat bantau kilap tenti baro hakaban penbah nang bangin yo patiu biang rating hakaba kesukar India kan yo pek ya kabangin nam sya iben hakajing pek jo kesukar India ya kajing long di school jomi kidon bon kidau ya kabangin habat pek kidau go bon kalong bahakaju ke building kidon lai sauteli ki management dan kaju ke building kadon ke SSA kaju ke building kadon ke LP kaju ke
building kadon ka UP hakabaki management kilong la ka jong madena ta kadau hakabaki la syu bandon haban sim ka report haban pek kita ke infrastructure ka LP ro ko bombiang ka SR ro ko bombiang ka UP ro ko bombiang dena ta kadau ka bagi sa hiar sedin ha ka jing ide ba ka rating jong ko sa India ban pek ka jing long school jongi tigi kibelati ka jing perkhat na ko por ya kran mata singir jambet ngindon ko ga meeting ban ka jongi ni pendo ya Minister Education rekam bagi officer dari department yang kebangin yuk banjatai mangi kato kini ngut MLA dais pungut kar ngut MLA thangin ya don ya kebangin ya kendu bangin ya tai banyak ai jengmut kumno berhai ke education kadon nak kecingile ak bakrau nak lek sokar kumno ban revamp ya ke education state nak lihat berkuai disebut bagadi ke challenge ke bakrau haduk mentah ngisngau hakabangir mensim manrung haki school sarkar apa kan dak koi kapor ya kabangir snow he mensim bagi school sarkar kin kambha bani ki wei school ki badon marjan nan ki badon hakajuk ka snow de kumbalang mentah ni haban priang ngari jisha bagi school sarkar ki badon hane ka state bekila jogi kilong ki bakam haden bani ki wei school ki baron daki private school lane daki ya ki ni community school la kalong mission school lane ki school ki snow awat ni kwa badalong kabala bangin long atpar bagi school sarkar kin baha kumba baha ki school simet lane ki school balang lane ki school snow ki badon kwa bani I kata ba quality kan kiu ba haganai ki pakar thia ko sarkar ni don ki jingai ba kan koi ko por ba ki ni school sarkar kin kham ha ki ambiang nampak beri keren sibun hang ne hoat ni la pasang hakata ni pasang ban pek chua ya ki jing kam yo ki infrastructure bon teliki school ana duk bagalong MLA ngi la pasang ban ke daun ti dan sarkar ngi sutu ki kam sibun dari melak ban trelut sina ngi la hab ban prioritas ban bu ke priority list jongi on kino ki school ba kam kam ki ba kam kerki ya ka bangin yo ban sina bagi la yo ban le ya ka ne ka wei ke school hadin ko ipat bagi la poi mata pendap ke school hang ne ha nong ba rang belang ni kwelti ya ke bagi nang la ban pendap ni dang ya keren biang mata kui ki school ke bagi la ai ki list ban trei kat kum ke jingla ya suka na ko ban ai sanction ni ni la don ke jikremen bagi sayo sakato kan netili biang ki school ha ki degi snem ban this is in park ai ku play fi kinong kai ya fi kino priat ke school le management bar ki bok ke biang bo play krat ko ku dan lam bakat ke ko tinla ban priat ke school har tom ko bade ya ke bagi yo I bagi sin ke singi ke school kan degi school ma pau na ma kan ke do ka than bar ke ban ai ke jikremen ba chakri fajba